etsa la bohloko ba bang he o thole hore ka nnete o feel hore ke yena o thole hore mara this person ka nnete ke yena ke fihlile motho ngwa ka mona la hore batho ke yena motho ke mo ratang but bohloko ke hore ha se le utlwana wena le yena ke man mo tlo realize marase yena o thole hore mara te wele phedisana ka teng but te wele utlwana ka teng it's totally different but ntho e etsa hore ke nahana hore sometimes ya etsa ntho hore le kopane le motho be le ratana be lempa le le ya go phela together a kry etsa le ratane haholo mara be le hlole ya go etsa go phela kaofela wa tsona ntho ne etswa ke di personality tsa rona because we etsa la ka nnete kopane le motho tolo la ka batho o tlo hore hona le ntho o jetsa hore yena ke yena butlete bo hore yena ke no bo utlore gore o jetsa batho bo lo mo introducer di ba khotsi le bo mang o feel hore mara ke but bothata bo thola hore di personality tsa lona di qetelletse di etsa hore e kare ha se yena le ho jena okay because personality di personality di tsona di bapala role e tshosang e etsang hore ka nako tse ding re be re nahane hore we are not meant to be together image continue the problem ke di personality that is one of batho ba ratana ha bohloko mara ba sa kgone ho phela together and o shebe khoso ke fela go di personality one of the thing dangerous now ntho bohloko ka this whole thing guys le ntshware le Facebook ke le ka re ke bontshe tebo ntho ngwe e neng ke mo confirmele yona so ke la ka ya nsukudisa mara ke right Facebook ngwana jwale ke live yona now ntho ke batlang go tla yona e bohloko ha e fihla tabeng ya hore le utlwane le motho but deep down bo feel hore mara ha se yena mara bo le tsaba o jetsana hai doc tibo o ka bile ke tsa Matseba wa hlobola mmane wa hlobola nnete ke hlobola doctor wa hlobola e bohloko ha e fihla tabeng ya hore le utlwane le motho then e re se le utlwana e bile hona o realize hore masiena and bohloko ba ntho ha o realize hore asiena bohloko gore ke a se ntho izo le jwetsana o gona bolela partner ra hore mare I thought you are but you are not wa bona I bohloko now we tsang wa dula ho yena ho ba bang ba gona ho dula e mong a dule hence go tela ntho nya no buile ka ona tsa tsene na re tlo bua le batho ba dulang le batho ba phelang le batho ba bang now o tlo thola hore because already when also tibile hore I'm not the one but o solite now o tlo etsang o tlo note un check o bue le nna wetseng but now hono bolela hore because you when you know I'm not the one wa tlo etsang o tlo tswela pele o ntho go cheat isi mo cheat ho batla motho wa ha oho okay ke a o keeper ke a wewe ga swena but ke no batla ntho aka adok edok le fatse la mjolo le cruel ntate tebo le fatse la mjolo le cruel tebo le fatse la mjolo le cruel ka bohloko that is why se fapa sa ntate mdimo nna ke batho ba maka ke ra ke ka bona ke nyetse ke tswile le fatse la mjolo le cruel we buile le beke fitile ndo le khopo le fatse la mjolo because the intent wena o tla ho motho o le 100% sure ke o be convinced hore ke kanti yena wa tseba hore wena ha o yena yo ko wena fela ya tseba ngore hai ke ka ra le rato ka pa ka ra relationship but yena aba feel or no you are not the one and bohloko ke bona aba sa o jwetse hey wa bona because how easy re jwetsana le fatsele o buile ntwe ngwe mono do aba sa o jwetse nta hai but aba sa o jwetse jolo but abantsa etsa good morning how was your day the fatsele mjolo le dangerous nta le dangerous ha bohloko hence o tla utlo neng o makale hore motho wa hao le a jwala le monate wena le yena and then o shofela hore ko wena neng o tlo o sa jwala le motho itse okay how wa sheba and then la o somulwantsha neng aba choose o kgetha aba choose ho ya motho nyana ba tloela we because from the beginning o nontso so high adok and tebo tlo go jetse sephiri ka bo madimabi most ya batho ba dutse batho ba iseng ba bona manyalo le di relationship manyalo le di relationship batho ba dutse batho ba iseng ba bona trust me ntate
ene bohloko ba o dula le motho e seng wa hao ntate ha ona ntho bohloko jwala ka yena because o tlo tineha o tlo borre ko wena o tlo ba irritated o tlo ba dimutsu o tlo etsa jwang because you are not the one ai yo le fatsela mjolo le o boima mpe mjolo a se ba dokana jole ke bona mothemong a sheba monna e go betso Khalile wa mo sheba nka ba wena magwena gore e ka re tlisa ntwengwe ka re qeta o bula mahlo a motho gore that's why re nentse re lwana jalo o buile ka ntwe di personality yeah o buile ka ntwe di personality e leng kotsi ha e leng kotsi because you know the personality di etsa jwang problem ya di personality tips di etsa hore na kongwe o thole hore ka nnete le tshwanetse ba together kapa e hle le kopane le tlameile hore le be together mara be le sokodiswa ke di personality yeah be le sokodiswa ke di personality e kotsi a fihla mona hape o thole hore ke a o rata wa nrata ene ke a fila moyeng wa ka rona ke batla tebo ke batla o phela le this woman kapa wena o bore ke batla o phela le November gore re utlwe mana re batla o phela together mara ntate di personality tsone be di re no be di hana hona le batho bao ba lumelletswang ke di personality tsa bona motho e mongwe a bebe forced hore a tsamaye a lo batla motho mo because wa o rata ke hopola there's a lady ne sokola o tswa o yena ke sokotse ntate ke so sokole jwalo motho mo tswa o yena ke sokola mphomotseng ka tsatsi le leng ha re qeta ke jwetsa mphomotseng ke re mphomo jwale re khutlana le that lady and this time ke show jwale tlo sebetsa mphomotseng re lona le a ratana mara le tse bokipana doc woo hey ai le a ratana mara le tse bokipana na le batho ba ratana mara ba tse bokipana ha ba tse bobolokana le ona jwalo na ba dutse sa mokatlong e wana ba ratana pap mara ba tse bobolokana ha ba tse bokipana ba ratana but ha o fihla ka tlong eo you will never o ka se le bone le rato leo because ntwe existant ka rang la paleng ke taba re fela hona le spirit hona le di wa perform wa tlong wa perform ay umametse teng wa perform wa actua mo iketsa ka rakgathali emo ha buisi emo ha tsotele emo ha ba buisana ba qekana o yetse ho performua but ka ra dipelo batho bana ba ratana but the personality di ba yetsa hore ba be ba qeteletse emo ba be sure moneno 100 ma ba rata emo ba be sure mosadi na 100 ba ratana but the problem the personality di yetsa hore ba perform and aba qeta perform problem ke mohlamba qeta ngolahlana most of the time ha re qeta o lahlana tsona ke realize gore mara ne ke rata mosadi wa ka kapa ne ke rata girlfriend ka kapa ne ke rata boyfriend and o tswa ke tlo realize nne se ke le motho ngo mo ha o go tlite mo ke tlo realize ke le kae se ke le motho ngo mo and now ha se ke fihla mothong eo e le hona ke realize gore ba rentse ke rata motho ke mane mo yena yo ke nang le yana wa no a tlo iphumana ga dula le motho wa motho e mo because ka mantswa mang ke hona jole ke feelang gore mara motho ke mo ratang ke now automatically now pelo ya ka tlo baka ho motho ene ke mosile morao now wena tlo dula le motho wa motho wena motho e ke phelang le wena no jole dog ha ile mo ke phoso e honest gore mona ke batla re tloseta ba ya uchita because ntwe e buang ga se uchita mo o re motho enwa o nana le motho wa haya motlwele ha sa tlwetse motho wa haya a sa kopane le monyana nang ke ena o fila gore mara no ke ntse phoso motho wa ka ke yana motho ena a cheat enwa ha se uchita ntwena ke yona nnete e tlang ke yona nnete go tlang yani ya ba ikupeditseng ka performance ya ne bana ba yetsa because nnete di lore ba ratana reality gore bana ba ratana but reality eo ka bakala di personality ba gona o e bona gore mara re ratana ba gona o e bona ntwe because ha isa lo performa e monga sa khathale monga sa qeke ba sa tsotella ntate re ka bulela mehala te bobe re botsa gore mme mplele mona ha o phesui na hona jwale ka moraro a rwana ha o batle beke na ha a builwe na ha o phone ha o WhatsApp re botse le batho ba rwaneng le batho ba bona gore ha ba hopule batho ba bona o tlo baba hopula pap mare ha bane ba phela together bana ba etsa kara ba sa kgathallana ba batlana because of the personality. Now the personality ke tsona tse re ntshang batho ba re ba ratang ba o re ba ratang le ba re ratang tibe di lo re lahlela batho ba o re sa ba rateng then ha re fitla batho ba re sa ba rateng then be re phela le batho ba re sa ba rateng
then kelelo tsa rona di dipelo tsa rona di le batho ba rona. So batho bana ba re leng ka ra bona no, bana ba re leng ka ra bona no, re leng maphelo a bona no, ka mo madima ba phela le rona mare re se batho ba bona. Dog ha ke o mametse hape e kare o re jwale bana ba re se re le ho bona hana jwale ba phela le motho a siko mara le teng. Obvious. 0698465476 Dog o bua yengwe jwale o re hana jwale o re hana jwale ha re kare ke manyele ngore ha sana le motho wa yana jwale fela o ntsa mo gopola o hloka gore o ibile o file re ka re nka be ba lukisa dintho show o file gore ka re ba ka be ba lukisa dintho le ya mamele ke bona melaetsa lona e re ke utlwe ba keneng bana ba reng Dog hai o deep ya holo Dog kajin o deep mamele dumela o re November ke kopa dinomoro tsa hao ke tla di ngola ha nna le tlo fela o mpo di bitse ke ntsane ke hloka go kopana le wena o profite wa modimo ke a leboha re le boila go ntsane o mamele se le moya o tla fana ka tsona Doko hatswa mamedi dumela yo ntate Nobile le tebo le bua ntse se bohlokela nhlela ntho ka ukwana le motho ke le shto ibile a etsa di tombstone ke mo thusa ha se di fihla mono ha bona mo di tombstone ka ka so ka mpona mokete o sile eno a hlatswa dijana a hlatswa dipitsa a etsa nganyo sa thusa ya odimo lefatshe helang ka shoka ya bophelo so ho le thata o ka mpolele for ska batla tombstone ene ne le nana insister ya tombstone tseo tsa ha bona a tswafa ho thiba ka ntho na tseba gona hona le mo ya bona ke bona o ipolele fela go se tla iponela ka mahlo ho bohloko go ratana le motho a sa ratane le wena yo Kwa ka mare bohloko jwa ntse ke bile ke ana mothutseng ka di tombstone a supporta mosadi monna ena batho na supporta monna wa mosadi e mong mare ba phela together yena o ntsana ona supporta monna wa hae motho a ka tu supporta motho wa motho e mong o supporta roommate ya isi roommate ay Dog motho good evening you can never say truly you know someone because love sometimes is not enough and character is important for mkagisho ona bua net ntho bua ka yone character Dog ha o bua ka di character tsa batho dumela mamedi sure o re November aba no gawe o thotse fela o thotse fela mo gotsang fela a re yo moruti November di character Dog di character di kotsi ntate o buile ntho engwe Dog o re hape taba ya hore o bue jwalo o mo jwetse motho ena it's difficult it's difficult it's difficult e bohloko now ke yena hentwe bohloko e tebo yena jwale be ba worse yena jwale e worse jwale Dog ha ke nke hore se ke motlweletse yana ne se ke tle wena now e bohloko ke yena tebo le yona e frika ra bulela mehala re batho ba phone for yona ba ka re la dikelete ke kwana no se motlweletse yana mohlomone le lwana kapa ona o tena ka nnete kapa ihle ona na le di issues tse serious o buipelela re no ke divorce kapa ke motlwele ke move on o bokopana le motho ne but a kronto rata yane ne na o bokopana le yena thinking hore yena o tla le batsa yane okay jole bokopana le na le wes one of the thing etsa ngore batho ba bang ba phele le batho ba bang o phele le motho ya ntseng a rata ex ya hae ke o rothole hore o bophelong ba ka kapa ke bophelong ba o but ha o gone ho lebatsa ex a re gone le batsana a re gone le batsana and tloko jwetse tebo tloko jwetse ke kala ke relationship kapa marriage di tshwana le koloi hona jolo tsa makanto ke mankoloi mini coupe I don't think or mohlang ba tlang upgrade koloi yena ha e utina o tla lo change ka engwe e skorokoro feta ena ha o e change to batla o change ka ba tla upgrade a better car when re tswa manyalo kapa di accents a rona re be re no
ke kgathetse ke sekorokoro sena sa lerato, ke kgathetse ke sekorokoro sena sa relationship, ke kgathetse ke sekorokoro sena sa lenyalo, because ona le manyalo a dikorokoro. Yo doc, okay, then kwena ona wa iplela ra ksa se batla sekorokoro sena, and then I'm going to look for somebody mo kopana le yena o bo thola ile sekorokoro se fetang sana. That's when na o tlo qalelang o hopula yana ya hona le bas bontate bao o te bophelo ba motho ba o useless ibile mmena ibile o fila hore e ka ra ka gotlana exeng ya hae. Now when we only useless bophelo ba mo ole useless ba role bophelo ba motho, there is no way motho ena ka a ke kinga hopola mamedi ka rata. It's like ona jole ke tsama ka ven ka patebo ya tsama ka khupa e bu sugudisa tebo ne khupa then o boloi change o bokopana le yone e o sukudisa o feta ha o tlo hopela khupa gore mare khupa tsela le ne sukudisa ba o feta ntwe ke nang le yona hona jwa e bile ne le biti lo ja mini khupa ka ne sukudisa, but at least ne ke gona ho ya kae but ha ile jwa le ke latile e weso feta mini khupa ya ka. Hona le manyalo a jwalo ndata, hona le batho ba jwalo ba teng maphelo ga batho mara ba gone le ho replace batho bana ba re tswang ho bona ba teng. Ha o nketse hore ke be motlotlo ka qeto e ke nkileng ya bana wena. Come on, iphete tebo. Doc, ore ha o nketse ke be motlotlo ka qeto e ke nkileng ya ke be le wena. Ya o rutle ho nna. A tlo ye se be motlotlo. But o tlile, but I can't make you proud. Nna mamedi ke kopa o chase. I can't make you proud for your decision. Now re be o tlile nna ke gone o yetse be proud. Because now you are more and the sad part say how e be realize already, because excess rona di re monitor ha re qeta a rwa ha o qeta o nyala hona di excess o monitorang tse monitora le mofuta mo sadi o monyetse hore tebo ke nye bitire ntse go rantwe le nna lo nyala mosadi ana monyetse now ha ba o sheba ba realize hore ibile tebo o so frustrated to feta ba ya jabula aya jabula kama ntoma batho bana ba ka ramanyalo a matcha le di relationship tsentsha wena yankile motho ha o qetile bo sa tlise di changes motho ha o tsebe mo tseisa ka ex ya hae jwalo yo ke kopa repeat yo if te bo go tlisitse bophelong ba ka pa o khethile o tla hona o bo nthusa be ko nyala then exetsa how do you shape be di fana o le miserable lo fite bile ba tsheya ka montsama go tseisa ka di exetsa dog hona re bontate ba tseisang basadi ba bona ka di exetsa bona exene tabile because wena o le mosadi o tlweletse ntatone because no re ke tla ho monna ena because this time ke tlo phela bo biti but today o miserable o khethile scrap o khethile skorokoro se fetang sa. He just you must give a person a chance motho that fetoa o tatwela mekgwa ya hae antsa yetsa but not knowing for it you are not actually the person that they want. So ke ona ntho le ngore and ba re ditse le batho ba le ngore se ba bona then we realize after a sentse re fumane batho ba le for ba re tshwere shapo sa re ditse le bona then ke gona o bona gore wa tswa mara ke itse nako mo ne tse ke ditse teng and hape re gone lo amoela taba hore the social standards they are playing a big role mo maphelong a nou yana mostly more the relationship, so that's how we tend to lose the people that we love. So ntho itswa ko re ke latlhile motho o ba tla ke na le motho o maake se tsane ke gopola motho o le wa pele. Hai doc motho o re jo Tebza le ntate November e ka reng ka hweletsa ha ke nahana taba yeo ya hore ho jola le motho kganthi ke wa mosadi e mong ke re le no e ka re ke toro ke ntse ke le bohloko amara athe a se motho wa ka ke ntse ke re motho wa ka ke investile bothata hape doc bo teng ke hore sometimes o elellwa hore a se motho wa o so investile o investile chelete o investile your emotions o so motsibisitse bana ba hao gore jwale hona le ntho tse ngata tse involved only to find out ai tebo wa tswa yo bohloko
no ye ne bohloko ntate because sona le batho ba kenang ka dipelo tsa bona kaofela yeah te bona le batho ba kenang ka pelo tsa bona kaofela manyolo le relationship le batho ba kenang ka pelo tsa bona kaofela ba neta hore hona le batho ba investang gore a invest le maikutlo di emotions pelo kelelo everything a di lahlele mona ba bang ba invest le ka ditšhelete tsa bona na ntate lenyalo le batle le nhlanza ke batle hlanya because I did the same thing I invested ka pelo ka kelelo ka moya ka everything that's why ke makilla fela ne ke tsama ke la fela nna ne ke tsama ke la fela ke ne ke tsama ke la fela ke bile le jwala ka tlo nna ne ke bona jwala bona mama ne ke bona hona le mhlane ke ra ke ka kupana di bottle tsa di 7 sure tsa jwala ke di bile ka moring ya ka di le empty ke tahlelo yo tabotse ke tahlelo ntate ke tahlelo because you know but most about to buy invest and that when muta investile ho wena I pile wena when you move from that person it's finally how o ramiste glue ne o kila bana e seng glue man bile swaka ha ke tsere ka re o kopantse o peshitse eng ha o rwa e tlosa le nama ntho eng hona le batho ba reng bana ba investing ka di emotions ka eng ka di eng when o disappoint motho jalo o sia a wound because o tsamaya ka karolo e itseng ya bophelo ba hae that is why that hona le batho ba sokola lo recover today o bo ipotsa mara this person why asa be right since Allah hlane le mothiane since a tswile mothunyana but a gone ba right because one of you ona le batho investor when motho o disappoint a tsamaya o nka le karolo e itseng ya bophelo ba ha o tsamayena fela and that is why le today ke bona ntle o tlo tholana le batho ba ikwaletseng ka tlong dia ha ba gone ba right dia crying na le batho ba sa gone go ba right because ke batho bana ba re ba investor everything ha ba fihla bophelong ba motho now the problem is when we invest jwalo can to invest to the person wa motho to somebody to motho wa motho mo aba o siya ka point can do tsa batla motho mo mena re kentitse tšhelete ya ka ke ya mo thusa ka majwe only to find out hore hona le motho e mong you can imagine hi doc ntwe ke nang ka mo ke nana ntho buang ka yona o bua ntho e tsahalang mothong hana jwale melaetse ke nang mona mamedi wa ka le mona TikTok ona le tshwantsa ba re tata khona o roba dipelo tsa rona o tlisa bohloko because doc o bua nnete kana go tseding o bona ntwe e buileng ke batla o tlotla o e tshwara hape tabena ya batho ba sa buing o sa bue o bolelle motho because hape ha o kete o realize hore November se ene motho wa ka o ntloeletse November nna investe jwalo a nna etseng a nne an rate but yet o ntsotse ba hore this person a se motho wa ka o buile ntho engwe hore ye mong o tla ba o keepile jwalo a ntsa lo batla le motho wa ka ba yes that is how to utlwa uthi tebo motho wa nyala mosadi mo a ke fihla airport that woman she cried o sebetsa airport o Artam she cried ha bohloko ambone ka tsatsi le leng ke re ke engetse diaka a re ke kopa bua le wena a re Dr. November you know what happened a rompana ke thewetse I am miserable ke re ho etsalang a re Dr. November hona le this guy ke utlwana le yena re utlwane lemo e bile ha flyer nna ke etsa di arrangement tsa of money they have the discount mona ke everything are letsa le mo ba ha flyer a tsamaya ke nna preparing everything are somebody ke a re honna he kandile arwane le motho wa hao are ka mang are motho wa hao ha are o bolela jwang gore nna le boyfriend ka because motho ke monna ka ke motho wa ka o bolela jwang are rona ra ke bona mona sheba Facebook ha re wa sheba wa nyala adore the guy wa nyala o lo nyala ka flight legally arrangement tsa this lady o dula ha this lady adore o dula ha this lady adore what's about tebza ntho tse tsalang ka ntse di bohloko yo not totally yo ate bona le ntho na le batho ba lemetseng ha ona ntho kotsi jwale ka o nahana re motho kwa hao mamedi ka bomadi mabe
o thola o tlo realize mamra o rasia ana te bohloko jwale ka eo hai re ke utlwe bige di bua na wa ka o ntshile le nna ka bana ba itri umbrella go no musinyetsa nako umbrella for musinyetsa nako bisa botlhoko motho from 10 years ke phela le mo no yana hey se ke le mo tennis 10 years doc amusi a go musile le bana a go musinyetsa nako a go musinyetsa nako re hona le ntho ke batlang re bua ka yona tips ntho re shapang re le batho hona le ke kopa quote bantsho ana Paulo se ba bua mo Timothea Paulo se re Timothea boloka se beweng ka losong ya hao ari boloka se beweng ka losong ya hao a re gotlela pe mane ntate modimo re Adama ke nna go file tshimo e leme o yetse jwang o ihlokomele yetse jwang e leme o ihlokomele if it into a sharp ambatho ke o boloka sebeweng ka losong tsa rona doc wa bona tebo ona le bontate na le bontate ba kwa kwatetseng doc o buba le bomme ba kwatetseng tebo o nke mosadi mohlomong o divorce ka ba qabane le motho ka bonke monna ya baleileng frustration about choose mara ba frustrated to feta pele mana ngalete ba le frustrated to feta e bohloko e bile hore now o tsebona le ba frustrated to feta ba bothata mpotse ke njwale kgetloneng ke hore if a tswa kgetloneng o tla thi a jalo sa tseba o batla hona le batho ba frustrated lo feta but no o duditse go re ha ka tswa ho tlo tla ahle a re tse batla a gre o nolla ka hore ye o jwanjwa jalo so le hona le batho ba dutse manyalong ha a sa dudisitswe ke hore lenyalo lena le betere le weso feta la pele that is why tsa mangwa hopula exe ha now ka bo madimabe o dudiswe ke mona o sa dudiswe ke batho gore ba tlo re ha ka tswa a ngwa manyewa o sa tseba batlang ibile ba bamba kana ba o le shano kwena o file ho wa pele ine ntse complain now bana ba ke ba kwatetseng ke bana ntate tebo una le batho ba tsa banga sene how can momamedi o nke motho a bona o motlwedise batho ba mo ratang o motlwedise batho ba ne ba ka mo supporta batho ba ne ba batla mmona thabile o bo mo tlosa ka ra batho ba o mo ntlisa bophelo ba hore wena o tlo sotla ka yena tebo when ki commit ka wena ke na le batho ba ke ba tlwella ke na le bophelo ba ke botlwella ke na le batswadi ba ka ba ke ba tlwella November ke na le di siblings tsa ka tsen rata tse ke di tlwellang because of you now the second pain ke hore ke ba tlwella batho bana ke tlwelle di boyfriend tsa ka tsene di frustrate ke ba tlwella ka ba boyfriend girlfriend tsa ka ke ba tlwella be ke choose wena thinking hore now how you choose it now ho tlo ba better but ho le worse that is why ke re ke ba kwatetse no le bontate ba ke ba kwatetse le bomme ba ba kwatetse o thola hore o nkile o siena hai momamedi le ha sa change wa mona re ngwaneno ha sa di jwalo ka pele o change ibile o ba worse gore wa sotle o sotle to an extent bile le ba gotse ba mmotsa re mara tsa etseng ge wa o so change le se sentsonyetswe ke mama wa mosotla o sotla mosadi yona hona le batho ba sotla masadi ba bona hona le batho ba sotla ni boyfriend tsa bona di girlfriend tsa hona le basadi ba tsebang go sotla banna ena kana go tsena o motlositse di family ntse mo tlise batho ba morata o mo tlisitse le batho ba hae ba morata ka ntu mo tlisetsa tlo mosotla ke ba kwatetse ke ba kwatetse now e bohloko kena o ba sotle ngwana batho jwalo o mo sotle jwalo ha o qetile o botlo mo se ka ntu ntse tseba re ha se yana wa hae yo
Now challenge ihlamuna hoja there is nothing wrong with rebasiye mohlomong because of the way ba ba treat ka the way maranyalo a rona le di relationship there is nothing wrong with it di exeta rona ka baka la di situation tse ne re phela ho tsona mara tebo ha se ke tlile exeng ya ka ke fihle wena ke sotlehile ke ex kapa ke lenyalo la ka kapa ke relationship tsaka ke be ke tla wena a o tebo why o eketsa bohloko baka bo ke tsong ho bona bogopo bo bokana ba o eketse bohloko baka ene ke o bleletse hore ke lematsile mo ke tsone ebile ke patetse tšhelete tse ngata di lawyer re ngore ke arohane le situation se wampeta na le batho ba patetse di tšhelete tse ngata ba bang ha ba patala di tšhelete tse ngata fela ye mongwe ile re ha ba divorce itse monna ha lwanela ntlo kapa dikoloi kapa ba lwanela ntho motho ba re the way ke batla go tswa ka ra situation tsena nka everything so nka bona ke na le peace motho ena ya tetse ntho engwe le engwe because ba tlo ba le peace ke yona ka matso a motho west ai re tonka ba bidi fela ba o tsetela mamedi ke batla doko a tlo ikwala hantle tabena melaetsa nne kene ha re khutlela mane hanyane pele re ya mamedi tsale bothata bo re shapangeng ke re there is nothing wrong re be re ba tlweletse batho mohlomong ka bakala ho re ya frustrated but bohloko ke bona tebo ha re se re fihlile o ba banka pa batho ba fihlile ho runa ha re tsebo ba boloka ha re jale e re hlola we can't Bible e ntate modimo re Adama ke o file tshimo ya ene eleme o ihlokomele e ka losong ya Paulo se ba bua le Timotheo ntena ka losong ya boloka se be weng ka losong ya re hloleile momamedi re hloleile ko bolokana re hloleile that is why today re lahlileng batho re lositseng batho ba re ba nen re ba rata because re hlotse ko ba boloka to understand re miserable ona jole ene bohloko ke ha ba le bophelo ba motho e mong mare o ntse o rata ye mo ke go ba ipheta ba bona yo do bohloko ke haiba o le bophelo ba motho e mong mare o rata ye mo momamedi ya yona tla you are going to be miserable how qetile you are going to be frustrated how qetile frustrated le yena yo lengwe yena ha hona ntho bohloko jwala ka o be bophelo ba motho o mong mare o sa rate yena o bo rata motho e mong now you are going to be miserable and how qetile o be frustrated how qetile the same frustration o bo ifitisetsa o yena yona le yena tsatsina because motho o mo ratang ke ane yo mosile man Dr. November ha re nke mamedi hai mamedi mo indumela dumela khamna tyo levi hapo wa tla nkutlisa pele botlhoko ko pela ka e beta fast e botlhoko fam thank you kelabo are pele beta fast dumela ntate mruti dumela ka rostrio ntate mruti wa gwengwe taba a taba e bohloko ntate mruti o suwe ye mthwao enono mogata o no tshoko jwale o qetile ke yena e leng yena ranti ka nete a sena tate mruti wa ka e sale ansia tate mruti ke na lo mo hopola magabane a ha tate mruti wa bua taba temongore jo Tebza le Dr. Novi ke lenyalong leo ke sotlwang ho lona a re ka bomane mabe ha ke tsebe mona ga ke na ex ka bona reng a re Dr. Novi o bua ka nna a re ke tlwetse heso a re ke tlwile heso ke ratwa a re le nnotse ke a sotlwa mo ke lente thwe e bua ndo ka hore ba bang ba tlweletse malapa bona ba tlwela batswadi ba bona a ba ipha wena aipha wena a thutlo sotlwa ho feta a thutlo sotlwa ho feta ye mongwa kena o re good evening ka studio ka mo jo bohloko ba ho rata motho ya sa o rateng a re ha o re le arohana a ba re
abahana a re ke anonymous ka Lesotho ha o wa motloela wa hana o ha fela wa tseba hantle ga se motho wa hao dumela dumela Tebzele Pastor November I should get to the is touching moi ke re serious kore is touching you tla bohloko ka tsela e nngwe and for me it's a turning point ya gore ke lokise character yaka ke lokise nna no batho ba leng re dula re ahlola batho ba leng go jwana bona ba tla sa check di projects e rona re nang le tsona ho bona it's a turning point ka nnete and ke le ba mo game serious ka ntate mo go November ke a leboha ntate ke nka eno qetela doko o re ke maemong ao a ga isale ke rata motho a nyala a divorce a jola le nna a jola a nna le ngwana a re ka mo kgetha gape a dira yana selo a re ke dira yang okay a re ke dira yang sele a ga isale ke morata go tloga gale a re ke ipotsa why a sa kgethe nna wila anyala motho a divorce a tsamaya motho nye mong hape a mosia a uswe no botsapotswa why motho na sa kgethe nna because nna isale ke morata o tlwagale I love this person but yena ha bone o busy a go busy motho yona doc yeah no ha ke batla o ya melaetseng e mengata go doc ke batla re bue ka bana ba keneng yeah ke batla o sena a tsebe dintho tse tharo ya pele o tlo thola hore this guy o tena sa monyale ka baka la personality wa tsa ke ne ke bua eng life e nngwe ne ke kene ho yona ke re batho ba runa we don't learn batho ba emanyalong le ba di relationshiping ana batho ba sa learning jala ka ba a ke tsebe ke buile ka pa ke kala o ipa mona ke re nka divorce ka ba ke arwane le motho le yona arwane le wa ha a gra arwana le batho rena le mabaka a itsa arwane le bona then be re datana na lwena be re ya dijon fihla re dula fatshe be re qoqa o bonje tsa re ne ke ratana le mama but I had to ke motloelle because of 1 2 3 le nna be go jotse ne ke nyetse kapa ne kutlwana le mama but I had to ke motloelle wa tseba ho runa re nka le moqoqo o ibuile be ke fitile ha re nke hey one ha re nke hore nna le wena re a wonana it's a warning re lokise hore ha ikaba o ntho yeo e ntlisitse mo yane o tlo itshenne if you want me ke ngwe ya dintho tse now the character tsa rona ke tlo tla o yona the character tsa rona o tlo thola hore there's something ba ratana batho bana that is why this guy a dulang a gotlelana mara ba tsebo kipana yeah because ba tsebo kipana o thola hore emong ntatena yena o batla stability hence a tsamaya ngalo se batla bonya because if ke phela le wena tebo re sa gone o kipana remember re na le intention tse different hona le batho ba sa joleng like nna a ke tsebo jona nna ke batla commitment yeah and ha ke le bophelo mbao show me hore ke nkile qeto wa duleha bontshe because ona le batho ba ke fitile staging sa mjolo ke staging sa commitment now the problem ya o le motho bo bapala ka motho ya batlang commitment o tla o siya a lo ithola sa mo if the bo o ntshinyetsa na go bapala ka nna re sukudisa na mara nna ke batla commitment if le ba matolo ngampha yona ke ya o yena
And then now ha ke saya ho le Bagamatoleng because of ke sa o batle. I still love you but bothata go ro hana mpha commitment and nna ke batla commitment. Wa no mphasetsa. O hana mphasetsa ke boma. To hana mphasetsa. One hirisetsa. Now ke tlo etsa I will be forced to re ke etse jwang ke tsamaye ke lo batla and mo ke fumana setsa teng ke a dula but ke ntse ko rata o ntse o sa lebala ke ntse ko rata but o hana o mpha setsa ke a pele. Ausi o tshwantsa hlokomele because kana go tseding basadi ba bang kapa banna ba bang ba tsibore ha ba ka ra batho le batho ba mojolo you ka ra bophelo le motho ya batlang commitment and motho ya batlang commitment ntho tlo me etsang ra be happy ke stability le commitment because ke tsona ntho tsa di batlang. That is number one. Now how ntse frustrate ka ntho ke batla commitment mara ke sa ibone o sa mpiona it doesn't matter go rata ka kang but you are going to force me or ke batla motho ya kampang commitment because ke batla commitment. That is why re nyalang batho re ntse re na le batho ba rata. That is why ona le basadi ba nyalwang mara ntse na le boyfriend a rata mara ba feel or no boyfriend then doesn't give me what I want. Ke commit somewhere because una le motho ampang commitment then abatswali ya bobedi o tlo thola hore o butiona ka nna ba mohlomo o rata o sena for dintho tse itseng. Okay, not for who do not together isn't for stability not for commit una le re ka ratana for sex but not for uba husband and wife. Ke rata the way re ke ga moroho ka teng moroho ntate yo re ka ratana for moroho yo only for intimacy yo but not for who builder na lwe because una le batho ba seng good for builder mara ba good for intimacy. I doko reng na le batho ba seng good for ka builder le bona na le batho ba seng good for di personality sa bona di ba dumela builder mara ba good tla la ka segole ka Sezulu le ka China o tla o lisa ka di language ka ofela language tsa South Africa di kae never ka pa di kae o tla o lisa ka di language tsa South Africa ka ofela ka pa di kae tla o lisa ka tsona mara se ngora o boloke and that is why mofuto jola batho ba di nyatsi forever ba di nyatsi forever but ba good intimacy ba good ka di ka moreng mara ba sa tsebi o behave ba di nyatsi forever bua ka bona Durban le Cape Town and as kana na motho le na Durban le Cape Town o isa go bana o rata o batlo o lo last but it's different o batlo create na go fele ina for o tsebole mo etsa ntho tsena and le le hohle and ha fihla patala hotel tiro e patala yona e patala comfort ya hae comfort ai a do go hle yo ar patala di hotel tse tiro it's not like re tsa lona re patala re batla comfort a great center in the kiak so ke batla re bana play comfortable. I don't pay for you, I pay for my comfort. go go tu bua ni kotsi ai hona le motho ya tsebang holla but a se mosadi ona le motho ya tsebang holla a ka ulisa le wena le o kalla mara da o ba bona jwa ke bana ba reng banna ba ratana le bona banna ba batho ba ba ratana le bona a ba le sure ha a rwana le monna mosadi ona a rwana le mosadi wa ba divorce o tlo nyala yena o bo maka tswa ke hore ona o rata a tla wena every day o fa tšhelete o yetsang mara mohlanga divorce mosadi wa ya ba sa tlo wena ba lo nyala motho mo because from the beginning wena o ba o bontsha re a go ratele go be wife go ratela fela o lise ka China ke rata tshimo ha ba ke rata wena ke rata tshimo ya a doctor no because hona le batho ba sa tsebe go matcha tshimo le character ya hae ha ba tsebe go matcha gore o be good into intimacy but le character ya e be matcha be le good jwalo hona le batho ba sa tsebe go di matcha ba di arwanya ba di separate. Now the problem ya gore ha le di separate le ke man mo ke tlo ratang intimacy ya ka lwena but not you Dr. November ka mo tsama hona le phapang bakeng sa o rata motho le o rata motshimo ya hae le tshimo ya fapana ha ke ruta ka le ke free ga mohlane ke ruta ka ntho ke ne ke re tshimo ya Eden is independent ke motho a ikemetseng a le mo mara dem ba bona batho ba tshimo ya Eden ha ba tsebe o linka motho o linke
movutho wa hawa ka kamoreng o linke le personality hao hore ke rate tsimi ya Eden ba re ke rate le wena but now ba etsang o tlo thola your personality etsa hore ke se ka o rata now ha se ke sa o rata bothata ke hore ke tlo dula ntse ke tla wena ntse tlo dula re kopana ke tlo dula go spoiler mare se o ikhomita ka wena that is why o tlo thola hore ntate no tlo dula ntse ikhomita ka batho ba bang ai ha ke tsebe ke reng batho ba tebo re ka dula 2 hours mona re bua ka dintho tseng 2 hours re ka shapa re bua ka dintho tseng because there are a lot of things tshwantse batho ba di lokisa that is why ntate o kila bona mosadi ara sidekick a ratana le monna wa motho ba ratana le ba bono re ba ratana batho bana mosadi ya le monna ba le mathata ba divorce be le le sure ka mo go monna na ratang sidekick le batonyana o bo mona feta straight ka lebelo le tatileng a fihlang ka motho mo a se ke sidekick be le potse mare why kanti ona le sidekick tse good for only team ya Eden not for phela le bona and one of the things yetsa gore batho ba se ke ba gona phela together ke di character di yetsa gore se ka re gona phela together so momamedi wa ka ratang e se ka re dintho tsena batho ba ka di tseba o se ano tshantsa itsebe ntho jwalo gore we need to be careful momamedi le ha ka ba you are good untate dikubong ugutu ulimme but make sure that your personality goes together into you because qetela o tlo ratiwa for ntho itseng e seng wena o thoro nna ke ratiwa wena mara ke thatela wena nka bo madima bile yone ena ke tlo ujwetsa o tla ka go rata ke rata ntho ena ke tlo ujwetsa every time I keep alone ke tlo I love you so much baby I love you so much ha qetile be ko bribe go bribe go betcha wena bona na ke o betcha kanti no ke o bribe ke etsa fela re go thone anytime bona le basadi ba na hana re ba betcha ba bribe ho re go availability monne no batla hore you must be available that is how betcha that is how rekela malomo that is how rekela the phone that is how o reka availability mara commitment yona o tla bona TV ha o shebeletse perfect way di Dr. November Manso qetela re tsamaye mantsa ka petela mamedi wa karatang ke hore e possible re ka arwana le batho ba rona be re fitla o lona then it's up to you hore o nketse hore ke qeteletse ke feel hore you are the right person le hoja ke tluile ho yane ke ntse ke morata mara o ka gona nketsa hore ke rate wena nomoro tsa ka tsa mahala mamedi ke 073 202 9079 diaspinda 073 202 9079 ke dipita la go qetela 073 dina le WhatsApp 073 202 9079 ba medile invite le dutse le di couple le 5 le bakae mpitseng ke tlatla ke le joina ha se bothata mamedi ke re ke rona ya kena mona phase 6 o kala matexa phase 3 kapa phase 7 o buru fela o ya kerekeng ya Pastor November ha o ka re fela batho ba gana taxi hore ke ya kerekeng ya Pastor November ba tla o theola teng mamedi wa karata re kena ka 10 o'clock every Sunday ka koloi driver ka ro ya Grootfley o tsama straight o shebile ka left day mamedi ya o qetela ke re ho rona if you are not willing to change don't commit because lenyalo kapa relationship batla batho ba willing to change don't commit if you are not willing to change because the character tsa rona re ka di overcome fela ka o change if you are willing to change if mutho wa re baby I don't like 1 2 3 4 5 if you are willing to change then commit but if you are not willing to change it will la hai bana bes bomme lona bile lena le bana ba o le gona ngo ba chacha le ba kinye le chache ntlela ka bo molowile mamedi le kana la starta bona if ha ba tlo change starta ba di dule di je fatshe e be ha tsa maitebo a bele ke sebeditse tsatsing la ka jeno re pheta pe beking e tlang ka la boraro nna ke teng ka sebeletsong ena mo FM mosane same time same place 88.5 from Hleka zo muhle ukhona ngamva kwalo